Forum Bošnjaka i muslimana Crne Gore ocijenio je da se samo privođenjem pravdi krivaca za zločine počinjene prije deceniju i po i donošenjem zakona o lustraciji može vratiti povjerenje građana u državne institucije. Ocijenjeno je da se Štrpci, deportacija izbjeglica, etničko čišćenje Bukovice i Kalođerskog laza ne mogu zaboraviti. Ističe da zločine treba rasvijetliti do kraja, utvrditi istinu, personalizovati odgovorne za zločine i kazniti ih. Porodice žrtava trebalo bi da budu trajna briga državnih institucija, jer je to, kako je rečeno, minimum pažnje za traume koje preživljavaju, poručeno još iz foruma, i najavljeno da će inicirati ustanovljavanje dana sjećanja na žrtve zločina počinjenih tokom ranih 90-ih prošlog vijeka. U Forumu Bošnjaka muslimana Crne Gore podsjećaju da je za otmicu putnika iz voza 671 u Štrpcima osuđen samo jedan od saučesnika, a da su samo započeti procesi za deportaciju i Kalođerski laz. Upozoravaju da se dešavanja u Bukovici zaboravljaju. Pominjemo državne institucije odgovorne da povedu detaljne istrage, u saradnji sa susjedima otkriju ono što se do sada propuštalo. I vrijeme je da ispitaju sve pojedince koji su činjenim ili nečinjenim mogući saučesnici u zločinima ili skrivanju zločinaca. U Forumu smatraju da bi porodice žrtava trebalo da budu trajna briga državnih institucija. Država, tvrde, nije stvorila uslove da se Bukovičani vrate u svoja sela. Forum Bošnjaka muslimana u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama istražit će mogućnosti i predložiti rješenja za povratak života u Bukovicu. Neki preduslovi koji bi stvarali takvu mogućnost je da se krivci i odgovorni za dešavanje u Bukovici privedu pravdi i pravedno kazne. Druga stvar je da se žrtve obeštete onoliko koliko je to moguće, mada već mnogi od žrtava nisu među živima. Samo privođenje pravdi odgovornih i institucionalni model suočavanja sa prošlošću kroz zakon o lustraciji može vratiti povjerenje svih građana u državne institucije, smatraju u Forumu. Ako se odgovori na sva pitanja vezana za Štrpci i Kalođerski laz, ako bi država donirala izgradnju kuća i obnovu imanja u Pljevarskoj Bukovici, ako bi se do kraja rasvijetlio slučaj deportacije bosanskih izbjeglica. Tek onda bi mogli reći da se Crna Gora suočila sa prošlošću, prepoznala svoju krivicu i iz nje izvukla nauk da se takvi zločini više nikada i nikome ne ponove. U Forumu Bošnjaka muslimana najavljuju da će inicirati ustanovljavanje dana sjećanja na žrtve počinjenih zločina, davanje naziva ulicama po imenima žrtava i postavljanje spomen ploča na odgovarajućim mjestima.